Tērā tētahi ringa toi Māori no te iwi o Ngāti Porou e whakatairanga ake ana i te mahi tā moko ki te ao, kia mōhio ai rātou ko wai te iwi tangata whenua o Aotearoa nei. Hei tā Sophia Minson, ko te katoa o ana mahi hou, he whakatauira i te āhua o te kawe i te moko, i roto i tēnei whakapaparanga tāngata. He kai taurima e whai ana ina kanohi Māori o te rautau rua te kaumātahi. I think it's time that we look at each other in this generation and really update those stories and those faces because we're so diverse now. He whakapapa tōna ki Sweden, Airehi me Ngāti Porou. Nā kuna i pupua ke tōna hiahia ke whakātu hia te āhua o te Māori i tēnei rautau. He whakahoutanga o wērā mahi i te tuki i a Goldie Melinda. I'm a fruit salad, as you could say. So people out there might identify with that. People might look like me, or they might not. And I just really want to, show those images. Hai tāna, he rereke anō ki tāna pikitia i tānia i nā tau ki muri nei. Me tōna hiahia ki aro mai hoki te rangatahi me nā reana kai te tipu mai. The most important part for me is to meet with the person first and to just sit down, kōrero, find out their stories and what this process might mean to them. And then the second part is just a few photographs. Whai muri ake, ka peita te pikitia. E hara hoki a Minson i te tauhu, ko te kautau e whai ana i tēnei tūmahi, kāre he mahi i atu mōna. Kua whiwhi tohu hirehira hoki. He maha hoki o ona mahi e whakaatu ana i te tangata maumoko. It is such a striking way to show your connection to your heritage. So I feel like this is a really good sort of subject to start that conversation of what it means to be Māori. Ko tōna whāina kia whakaatu hia o na mahi hou mā te kōtui pāpori me nā tiriti, kia aro mai nā reana kai te tipu mai. Peata Melbourne, te karere.